Angibingelele ihlobo zami ezihle ekuseni nje ngemini yeSabatha. Lelo gama elihle likakhulu kunamanye, igama leNkosi yami nomsindisi wami onguJesu Kristu. Siyathanda nje ke bazalwane ukuthi masihlangana namhlanje lapha siqale umsebenzi omuhle kaNkulunkulu. Sivala ke lokugcina ngci iSabatha, sivala unyaka ka-2021, sokuvala ngokuqala omunye. Ngiyakhumbula ukuthi u-BC 1 no-AD 1 engathi kwakunye kowodwa uma ngikhumbula kahle. So kusho ukuthi-ke iSabatha leli liqala uma unyaka uphela ka-2021 liphele sekunyaka omusha. Silivula ngomhla ka-31 kusihlwa, lisilivale ngomhla ka-1 kusihlwa. Siyayibonga inkosi. Isifundo sethu-ke sisha esisingene kusona sithi in the last days the message of Hebrews, ey'nsukwini zokugcina umlayezo wamaHebheru, noma-ke singathi umlayezo obhekiswe kumaHebheru. Siyathola-ke isifundo sethu sokuqala nje sisho lokho, a message of Hebrews, umlayezo wamaHebheru. Ake sithathe-ke umkhuleko. Baba osezulwini, Nkosi yethu enhle, siyakhuleka kuba benathi safunda izwi lakho liyisibani endleleni nenkanyiso enyaweni. Siyacela kuba livuthe njengesibani kuze kuse uKristu aphumelele ezinhlizweni zethu. Busa bonke abalifundayo njengamanje nabalizwayo, nami futhi unginike amandla okulaba kahle izwi ngoJesu yakhuleka kuze phakade. Amen. Uma sibheka nje la sithola ukuthi indimana yekhanda sengihambe kakhulu. Sengivulile lesson 2. Hey bakithi, ngeza kanjani into njengale sakamqedi no lesson 1. U-lesson 1 uthi letter to the Hebrews and to us, incwadi ebhekiswe kumaHebheru nakithi. Indimana yekhanda uHebrews chapter 10:36 ithi nimelwe ukubekezela khona maseneze intando kaNkulunkulu. Ithini-ke? Nimele ukubekezela ukuze nezintando kaNkulunkulu bese kube seniyezileke senomukela ke isithembiso. Ilokho uNkulunkulu asibekele khona namhlanje. Kafuphi nje-ke siyathola ukuthi uNkulunkulu usinikeza umcabango omangalisayo ukuthi ake sicabange sizwa uJesu uqobo lwakhe eshumayela, abapostoli uqobo lwabo beshumayela, singabe nje sizwani? Ngiyacabanga nje ukuthi bakakhona amavidiyo ngaleso sikhathi arekhode iy'nkonzo kaJesu eshumayela ngqo kanye nabapostoli. Ngiyacabanga ukuthi ngabe kuhle kakhulu indlela eyisimangaliso, kodwa-ke akulutho-ke ukuthi asayitholi iy'ntshumayelo zakhe sesiyicosha khona lapha eBhayibhelini. Zisezinhle nakhona, nakuba singalizwa iphimbo lakhe, singawabona ama-gesture, singawabona ama-punctuations akhe esipha inshumayelo. Kodwa-ke siyajabula ukuthi konke lokhu kugoqiwe kwafinqwa kuyintshumayelo zakhe-ke. Kodwa sithola ukuthi nanxa zifinqiwe kuyintshumayelo zabaningi, incwadi ebhekiswe kumaHebheru yona embhalweni ibonakala iyintshumayelo kaPawuli ephelele. Ilokho umbhali afuna ukuba sikusho-ke namhlanje. Mhlawumbe sikugcizelele futhi ukuthi ngesibindi umbhali nami ngiyamvumela ukuthi nguyena uPawuli obhalile le ncwadi. Ngiyazi abanye bakungabaza lokho, kodwa uma ekhuluma-ke ku-13 verse 22 uthi lelizwi alikhulumayo lale ncwadi ilizwi lokukhuthaza. Inkulumo-ke ebonakala-ke iveza ukuthi yayishunyayelwa emasinagogeni kanye futhi nasekukhonzeni kwamaKristu. Usho lapha eHebrews 13 verse 15 noTimothy wokuqala 4 verse 13. La sithola ukuthi nje inshumayelo yokuqala eyabakhona ngey'khathi zaphambilini iyaphelela uma sizobuka incwadi yamaHebheru namhlanje. Ngakho-ke siyajabula ukusho ukuthi noma kubukhulu ukuthi asimuzwa uJesu nabapostoli, kodwa incwadi yona iyabonakala ukuthi ibhalile abazalwane ababe nehlazo bethelwa ngehlazo obala
and abanye babebhekene nesimo sokuswela bakithi izimali, abanye ke babe ngathi bakhathele manje ngasokukholweni. Umbuzo ukuthi ke ngabe lezi zindla ezintathu thina ke siyathinteka yini? I-answer yethu kukho konke siyathinteka. Nathi sinakho ukuphoxeka nje ukusobala, siphoxwa izimo kwesikhathi zenziwa yithina noma ilabo esinabo njengemindeni yethu noma ilabo esinabo njengabantu esikhonza nabo basiphoxe kube yihlazo nokubizwa ukuthi uyikholwa because of izinto abazenzile. Natso ke into ebalulekileyo kakhulu. Ngakho ke uma ubuka ke namncwadi yamaHebheru uthola ukuthi izinto abazenzile. Natso ke into ebalulekileyo kakhulu. Ngakho ke uma ubuka ke namncwadi yamaHebheru uthola ukuthi kunentshumayelo ke ephambi kwakho ayishumayela futhi namhlanje efinyelela kuthina. Intshumayelo ethi masiphakamise amehlo ethu okukholwa sigxile kuJesu manje oyena ohlezi endaweni engcwele yasezulwini. Uma sikhuluma lapha ngokuqala ke okuhle, a glorious beginning, lesiqalayo nje ukuthi esikubonayo ukuthi ngemihla yabapostoli bakaJesu ivangeli lashunyayelwa, waphakanyiswa uKristu kuba bonke abantu ababekhona leso sikhathi leso. Abanye ke baxwaya uma umbhalo uthi sawuphunyuka kanjani uma ngabe singanaki usinso olungaka na, njengoba esho lapha namaHebheru isahluko sesibili uverse 3 no 4. Kodwa nje engikuthandayo ukuthi kwakukhona imangaliso nezibonakaliso ebezikhona kwelokuqala ibandla. Ngithole futhi ukuthi uNkulunkulu lokho akwenza ngalo ibandla lakudala uyakuphinda futhi uNkulunkulu lokho akwenze. Owethu-ke umsebenzi uba sithatha inkonzo yokuxolelana njengeyona nkonzo uJesu Kristu asinikeze yona. Ngani futhi sixolelane na? Ingoba wasithanda kuqala uNkulunkulu, asizameke nathi ukuthi sigcine umlilo wokuxolelana nomlilo wothando kukhona bala kungabaza kithina singabaza izinto uNkulunkulu ayithembisile. Lapha nje umbhalo wesifundo uthi lamazwi angasenhla ayebhekiswe kubantu ababe ngamaHebheru ababengamzwanga uJesu qobo eshumayela, kodwa abamukela ivangeli ngabashumayeli abangabavangeli phela abalimemezela kubo njengezindaba ezinhle. uPaul naye njengomvangeli ke uyagcizelela umlayezo naye awufumana kuNkulunkulu ngokwakhe engufakazi wawo, bese kuba khona nezibonakaliso ke ebeyibaphelekezela ke laba beshumayela. uHebrew 2 verse 3 lapha siyabona futhi ukuthi sihlinzekwa ngokugcizelela kwevangeli ngezimpawu nangezenzo ezinamandla ukubonisa ukuthi uNkulunkulu wayebabele iziphiwo ezihlukene ngomoya ongcwele. uHebrew 2 verse 3 testamente ke leli esikhuluma ngalo Elisha likwazi uba liveze kahle kakhulu ama-signs and miraculous healings, lapho kwaba khona ukuphulukiswa okuyizimangaliso nokukhishwa kwamadimoni exorcisms, kanye futhi nokuthulwa kamoya ongcwele oyena ophe bonke abantu izipho ezinhle kwabashumele ivangeli nasendaweni ongcwele. Abapostoli baseJerusalema base bememezela ke lezi indaba zevangeli nangelimi ebengaziwa kubona, okuyisimangaliso kwasoneleso ke Zenzo 2 no 3. uPhilip uyagcizela kakhulu la ngendaba yemangaliso eSamaria usahluko 8. uPetro naye eJopha naseCaesarea kukhona imanga futhi azenzayo Zenzo 9 and 10. Phakathi kwazo sibona ivusa uThabitha, and then siyabona basiqhubeka ukuthi uPaul naye yonke inkonzo yakhe yasemhlabeni ayenza ko-Asia Minor nase-Europe kwakhona imangaliso ebezimphelekezela Zenzo 13 28. Ngakho-ke lezi zenzo lezi ezinkulu abazenzayo zaziwubufakazi obungephikiswe bugcizelela umlayezo wosindiso, ziqinise umbuso kaNkulunkulu kanye nosindiso kulabo abantu nenkululeko ukuthi nosindiso kulabo abamukela inkululeko emandleni kaSathane. uHebrews 12:25 kuya ku-29. Uma kaNkulunkulu ke eqala ibandla bakholwa bokuqala wabaqinisekisa ngesono ngamagama babona ukuthi isono yisono nangokuxolelwa kanye nanokuthi ke futhi ke bangekusaba ukwahlulelwa ngenxa yemkhuleko ababenayo enesibindi isiqiniseko sokuthi amava okholo lwabo kumele kube yinto ejabulisayo. Ngamanye amagama nje inkolo kumele isijabulise
singaba abantu abanovalo abathukile ngoba sisaba mhlawumbe ukwahlulelwa yini, ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu usahlela ngokulunga uma esiphila amandla okwenza okuhle uyosihlulela sikhiphe phambili ekugcineni. Asizulahlwa njengoba abanye besaba namhlanje. Yilawo magama-ke bafowethu uNkulunkulu afuna siwabambisise ngomqondo. Kwethu-ke sigcine sikhuluma ngokuthi asingekusabi ukwahlulelwa ngoba kuyindaba ezinhle kuthini. Lapha-ke kukhulunywa ngokuzabalaza-ke. Ukuzabalaza okuningi-ke bazalwane kwakungenxa yokuhluphekela ukholo noma ukuhluphekela-ke inkosi. Ilokho kuzabalaza ngokufushane nje umbhali akhuluma ngakho la. Abantu bakaThixo bahlupheka, baqinisela-ke kodwa bekhuleka bethola-ke ukuhlupheka okukhulu kubantu labo ababashushisa ngenxa kaNkulunkulu. Kafushane nje uma ngabe abantu bebephakamisa ukholo kuKristu babe kwakhona abantu abajoyinayo ebandleni, kodwa manje bese kubakhona-ke imigqa edwetshwayo ebekuyomphakathi ukuthi bangenzi ukuthi. Kodwa-ke lokho-ke kushumela kwabo kwaba umsusa wokuthi kube khona inxushunxushu kanye nokuthi-ke bahlulelwe kabi umphakathi ongahambisani nezinto bona abayiphakamisayo noma abayishumayelayo. La sithola ukuthi-ke abafundi noma-ke abalaleli abafundi bencwadi yamaHebheru bakwazi ukuthi bahlupheke ngokwenkulumo eyayibhekiswe kubo nokulimala emzimbeni ngezandla ixuku ebebabamba ngazo maye baphikisa isibonelo Uzenzo 16:19-22 no 17:1-9. La sibona khona babeboshwa nokuboshwa abanye bashawe futhi ngenxa ukuthi abaphathi babegunyazile ukuba laba bantu bakaNkulunkulu bashushiswe ngenxa yokuthi babenza lokho ongahambisani nezimiso ezomhlaba lo esiphila kuwona. Uma siqhubeka lapha sithola ukuthi uMoses sekhulile, sibuka nje lokho wakhetha inhlupheko nabantu bakubo bakaNkulunkulu kunokubusa isikhashana esonweni, ngoba babefuna umuzi abantu abanjengoMoses okungukuthi umuzi wakubo, hayi umuzi wasemuva, umuzi waseGibhithe. Lokho nje kafushane esikutholayo la ukuthi umzabalazo awungenxa yokukholwa uNkulunkulu, kodwa azange baphele amandla, baqhubeka benza lokho uNkulunkulu afisa ukuthi bakwenze. Laphana-ke indaba esikhuluma ngayo kuthiwa nje malesi. Ngithe uma ngibheka la ukuthi abafundi bamaHebheru baphumelela ukugcina ukholo nokuziphophezela kwabo kuKristu, nanxa bephikwa futhi beshushiswa, nanxa nenxushunxushu yayikhona, kodwa bona bakwazi baqinisele kuyaqhubeka kuya phambili, balwa ukulwa okuhle baze banqoba nanxa babekhathele. Nanso into engiyithandayo, balwa banqoba kodwa babekhathele. Kusho ukuthi-ke njengomuntu okade elwa empini uthi enqubile kodwa adinge nokuphumula ngoba ukhathele. Lapha sola nje ukuthi-ke into esiyitshelwayo masimbhekela kuKristu oqinisele ephiko kangaka yizoni ukuze singakhathazisi phela amandla emphefumulweni. Lawo ngempela ngamazwi okukhuthaza umbhalo osinikeza wona laphaya, nokuthi singayeke ukuhlanganyela nabanye abazalwane, siqinisana njengoba nosuku lukaKristu lusondele. Into enkulu kakhulu nje siyitholayo ukuthi masingalahlekelwa umdlandla wokukholwa noma izimo zinzima kangakanani, kodwa uNkulunkulu asiqinise, asivikele nathi nenkolo yethu sibe siyimela. U-Elijah-ke simbona naye kuwumzalwane wayekholiwe kakhulu, kodwa simthola lapha hayi sentekezela impela esefuna nokuthi afe. Nkosi ithatha manje ukuphila kwami ngoba angilutho nje, ngcono kunabaprofethi, yabona bahlubukile bonke abantu abasakukhoza mina kuphela okukhonzayo, kodwa simaqhubeka indaba uNkulunkulu uyakhombisa ukuthi wendoda bakhona phela abantu abawu-7,000 abazange bakhothame kuBhali, so awedwa oseleyo. Also uNkulunkulu uyabonakala ukuthi unaye noma esephansi kwivali ube naye phezulu kwiPhisga entabeni esatshengisa ukholo, noma esehlele phansi esengabaza ukholo efuna nokufa, uNkulunkulu wayelokhu enaye. Leyo nto esiyitholayo la, nokuthi nje sifunde esikhulu sokuthi umuntu uphakeme kwekamoya akusho ukuthi bazimshaya izimo asathinteki, uyathinteka. Abanye-ke bathinteka impela baze balahleke.
abanye baze balahle nokholo. But siyibonge inkosi yaba nawo Elijah, yamsebenzisa nje futhi noma bekubukhuni, yamthuma ukuthi ayogcoba amakhosi amabili kanye nomprofeti uElisha, bagcotshwa ukuze benze zikaNkulunkulu, begcotshwa umuntu osefuna ukufa noseyibone ese-useless emhlabeni. And then ke kuthola lapha ke masiphushe kanye lapha sithola nje ukuthi ukuqinisana omnye nomunye ikona kubalulekileyo, sakuyeke ukuhlangana njengomkhuba wabanye njengoba lisho iBhayibheli laphayana. Amakhosi ke ekuqala uverse 5 to 18 sahluko 19 indaba kaElijah yaqhubeka lebe ngiqeda kuyichaza ukuthi ingelosi yaze yamsiza ke elele, yamvusa, yamupha ukudla, waphinda walala, wavuka futhi wadla, wafuneka ahambe ke insuku ezu-40. Isimanga leso ke sokuthi adle ukudla kodwa asuthe for 40 days and 40 nights. That is uNkulunkulu utshengisa isimangaliso sakhe seyimangaliso. Ngakho ke namakhosi oHazayel no Elisha, the other king, ngezukisho ngegama, baba ordained by the same man who thought that he was no longer useful emhlabeni. Inkosi engathi ngasibusisa abazalwane singazingabazi sisenotho esingalwenza emhlabeni. Uma sibheka lapha ke kuthiwa lapha ke the last days izizokugcina ke kuthiwa ke uNkulunkulu wakhuluma ngendlela eyiningi ngesikhathi singaphambilini ukufaka phakathi abaprofeti, kodwa einsukwini zokuphela ukukhuluma kethi ngendodana yakhe express image kaNkulunkulu, emfuze ngalendlela uNkulunkulu ukuthi uma ubone yona unjengomuntu obone uqobo lwakhe uNkulunkulu. Lapha nje umlayezo omkhulu esiwutholayo ukuthi uKristu wahlushekelwa kakhulu nevangeli lakhe lihlushekeliwe ngalezo zikhathi eziphambili, kodwa ekuhluphekeni kwabo baligcina ukholo, baqinisela abantwana bakaNkulunkulu baze bambheka lona onguJesu Kristu oyena ongumthwalo wezono zabo, ozobe ngokwesibili abese engafiki ezokahlulelwa ezohlushwa, kodwa isezoqeda yonke into abese banikeza bakhe umkhomelo wokuphila okuphakathi. Okubana nje okwenzekile la noma ngakafika okubana ngifuna ukusho ukuthi wonke umuntu ophila ensukwini zokugcina, ngoba uma silala the next thing sekubona inkosi iza ngokwesibili. Therefore wonke umuntu ophila ensukwini zokugcina ngokuqonda isimo sabafileyo. Igama ke bengifuna ukuliveza yilokuthi lapha kuma borders of the Canaan land ilapho enza khona isimanga amaHebheru afuna ukukhetha umuntu noma abaholi ozobuyisela eGibhithe. When they were already in the borders of the promised land, they were still wanting to go back. Okuyinto ke leyo enzima kabi noma ebuhlungu esicabanga ukuthi akumele njengamaKristu thina namhlanje siyenze. Bahluleka ke abaningi sekusemngceleni wezwe lesethembiso, balahlekelwa umbamba uThixo nokuqonda ukuthi uNkulunkulu uyokufeza kuthembisile uma nabethembekile ngakuyena. Incwadi ke kaNumeri kuningi esitshela khona, kodwa iBhayibheli line record elishoyo ukuthi babe nelungelo ngena ezweni lesethembiso behluphekile, kodwa babe nokwehluleka okusemqoka okwabehlelayo. Kuthiwa lapha ke okokuqala ke u13 and 14 kwencwadi yakaNumeri basitshela ukuthi ungabazane olwabakhona kwenza ukuthi ke ibandla ligcineke selihluleka ukuba libe nokholo, kwaba khona ukuguqa ke okholweni. Nomphumela ke omkhulu ukuthi ibandla ke lakwazi libe nobuholi olafuna ukukhetha ubuholi obuthile libuyela ke eGibhithe, which is to me a sad reality. So the very first thing esithola lapha esigabeni lesango lesihlanu ulesihlanu olu-Thursday basibala ke ngeBhayibheli siqala Sunday, sithathola ukuthi into yokuqala nje ila defeat eyenzeka phakathi bangena ezweni lesithembiso, then okwesibili esikutholayo ukuthi ke ama-Israyeli nakho ke ukungena esimeni sokuthatheka ngokubulili enza lokho uNkulunkulu angakushongo, nokukhonza ke izithombe kulenda kuthiwa ke iseBaal-peor, lapho kuNumeri 24:25 bakhonza khona ke benokuthikanyezwa ngoBalaam
azama ukuqalekisa kodwa okukhulu kakhulu ukuthi yizo Jehova abavikele bangaqalekiswa uBalaam but ngelishwa yibona manje abangena eyimezi okungayiphathi kahle ngokucasa ngobulili benza izinto uNkulunkulu angabafundisanga zona bengamaHebheru abantwana bakhe uNkulunkulu. Leyo ndawana ke esiyitholayo lapha ebalekile kafuphike nje ke siyathola ukuthi ukuqonda isimo sabaleleyo kuyosisiza ngoba masilala ubuthongo the next thing ukusa la inkosi yamakhosi siyibona khona iza ngamafu isihlangabeza ngoba inkosi yeza bazalwane noma ngabe kuthiwani uJesu uzobuya yes sibona sengathi selibele kodwa khona eqinisweni lilonke inkosi yethu iyeza okwethu ke singakwenza uqinisana njengabafundi bencwadi yamaHebheru nabaholi ebandleni uba sekugcina uNkulunkulu asifundise khona and also sikwenze njengabaholi lokho uJehova asibekele khona simhloniphe sonke isikhathi njengoNkulunkulu kanye futhi noBaba. Sesiyiphetha ke indaba yethu bazalwane sizobuka isokugcina isigaba ngithanda sisibuke ke umhla ka31 la kuthiwa khona ke i-further thought umcabango onqhubekela phambili kuthiwa ke lapha ke uDavid da Silva uchaza ngokucacileyo ukuthi amaKristu ahlupheka ngenshushiso kuthiwa ke futhi baba nakho ukuyithatha lempilo yokuba babe ngabantu ongathi abasamsani nomphakathi noma bengasawuthobeli umphakathi ukwethembeka ke koNkulunkulu kwenzeka kwazi kwaba khona ngicela ukuthi ngifunde ngesizulu esilile indawo noma izongihlula ukuthi ngiyitoleka la loyalty to the gods expressed in pious attendance as sacrifices and the like was viewed as a symbol for loyalty to the state authority friends and family ukwethembeka ke ithixweni kuba yikhonzwe kwakubuka njengokwethembeka ke kubaphathi abantu abasemagunyeni kanye nabangani nayo ke imndeni nombuso uhulumeni kuthiwa ke lapho ukukhonza ke ngoNkulunkulu lokhu kwakubonakala kuwuphawu lokusinikela ebudlelwaneni bokuthi uyigcineke umuntu ohambisana nomphakathi futhi usesimeni esiyisona nesempumelelo kuthiwa by abstaining from the former Christians like the Jews were regarded with suspicion as potential violators of the laws as subsessive state elements within the empire. Nanso ke into amaJuda ke okanye amaKristu ayengamaJuda kungamsanike nalokhu okungasenhla kokukhonza ithixo nokho konke kwabenza babuka njengabantu abanokusolwa njengabantu abangaphula umthetho nendlela kuvukela ke umbuso yileyo nto ke esibukayo masiya phambili ukuthi noma ngawonaka amaJuda pese kodwa amaKristu onke namanye amaJuda imbala azobe ephila insuku zokugcina bemele iqiniso powers that be lawo manje ezobe sembusweni ayobalwisa and abakhathazeka kuthiwa lapha indaba iqhubeka ke for the disheartened there is a sure remedy faith prayer work yanso ke indaba kumuntu osephela umoya ophela amandla ikhambi ke ehlukene igaba nje intathu ukuqala ukukholwa okwesibili ukuthandaza okwesithathu ukusebenza ngiyangena ke labazalwane nginalo ukholo ngiyathandaza ngiyashumayela izwi kaNkulunkulu ukusebenza uNkulunkulu ngakho ke nawe ubamba lokho lona khambi ke uma ngabe kuphela amandla akhe kuthiwa ke lapha faith and activity will impart assurance and satisfaction that will increase day by day lapha kukholwa nokusebenza kuyokhulisa ukuneliswa kukhule usuku nosuku alapha ke are you tempted to give way to feelings of anxiety foreboding or utter despondency ingabe usuyalingwa yini ukuyeka yonke lento hey bazalwane ngeke kufike lezo ilingo nami kulo msebenzi kaNkulunkulu engawukhethayo 30 years ago awungeke ngisolo ukuthi kangabi ngani uthisha kangabi ngani umuntu weagriculture kangabi nganje enye into
ngangiyaphi efundisile sekushubile nje sibuyela bazalwane kodwa ke angisoli ngalevel sengaze ngifuna ukushiya it's just that nje kuba khona leyo mzuzu la ubona khona ukuthi engathi akusemnandi la kuthiwa ke enziwe zobumnyama ke la ngathi konke kuyaphika ungasabi zobumnyama la konke kuphika ungesabi ilamazwi ashiwo la iba nenkolo kuNkulunkulu athi lapha yazi he knows your need bazalwane uyazazi idingo kabani zakho ngensuku ezimnyama ngikhona ke lapho zimnyama insuku zami ayikhanyi kodwa ngenkolo kuNkulunkulu uthi idingo zami uyazazi ngenye ilanga ngizomkhulula uNkulunkulu uNkulunkulu wezinkululo ngeqiniso and then ke siyathola ke futhi okunye la okumnandi ukuthi kuthiwa lapha ke he knows your need he has all power na wonke amandla his infinite love and compassion never weary ithi lapha ke olwakhe lungenamkhawulo uthando kanye nozwela okungapheli fear not that he will fail of fulfilling his promise ungasabi ukuthi uNkulunkulu ngeke ayigcwalise izithembiso zakhe he is eternal truth never will he change the covenant he has made with those whom he love uthi lapha ke uJehova uyiqiniso kuze kube phakade asoze aguqule isivumelwano asenze nalabo abathandayo and he will bestow upon his faithful servants the measure of efficiency that their needs demands nanso ke indaba ithi uyokuletha ngokwethembeka uNkulunkulu encikweni zakhe lokho okungale kwesilinganiso sezidingo zabo ilapha ke ithi ke the apostle Paul has testified uyafakaza kuPaul uthini he said unto me my grace is sufficient for thee for my strength is made perfect in weakness uthi lapha ke uNkulunkulu befakaza uPaul uthi umusa wami ukwanele wena uthi kuPaul uthi amandla ami apheliswa ebuthakathakeni usho uNkulunkulu therefore I take pleasure in infirmities in reproaches and in necessities in persecutions in distress for Christ's sake uthi uPaul ke ngiyajabula ngokuthi ngithola ngabe ngokahle empilweni ngibe nokugula ngiphinde ngibe semahlazweni ngiswele ngishushiswe ngikhathazeke ngenxa kaKristu ithi for when I am weak that then I am strong ngoba lapho ngibuthaka ilapho nginamandla i2 Corinthians chapter 12 verse 9 kuya ku10 incwadi ke ebhalwa nguEllen G White iProphets and Kings ikhasi ngu164 no 165 bazalwane bami angiyibonge inkosi isifundo sethu sesifika egcineni sokuqala ngiyathemba ukuthi sizojabula as of the 1st of January sesifunda ke the second one eyophela ke ngomhla bani umhla ka7 kuthwasa umhla ka8 ngesathe lilandelayo inkosi mayisibuseke senekayo incwadi ebhekiswe kumaHebheru nakithi isikhulumile ithi njena musa ukuphela amandla musa ukwesaba uNkulunkulu uyazazi izidingo zakho lawo magama lawo ayawusutha umphefumulo wami ukwazi ukuthi noma sengisaba sengithuthumela kodwa kusemqoka kakhulu ukuthi God knows my needs unamandla uNkulunkulu uthembekile uNkulunkulu ukuyifeza zonke izithembiso ayithembisa abantu labo yena abathandayo nami ngiyabuka nje ngilinde ufakazi la uJehova esengivezela khona i-through pass ngiphumelele ngishaya igoli ngiwine I'm going to give a testimony when the time comes but I'm even praising him for life ngicela uNkulunkulu anginike impilo until my problems are over ngoba vele akhona ama problems but uma kukhona impilo is better ngoba ikusasa likunikeza amathuba angcono inkosi ke sibusela amazwi esafunde manje ngoJesu oyinkosi nomhlengi wokuphila kwethu akabonga dunyuzwe phakade baba wethu esezulwini sasibonga isifundo sethu sokuqala unyaka nkosi omusha sicela ube nathi ngegama lika Jesu siqhubeke ukuyifunda lezi izifundo incwadi ebhekiswe kumaHebheru nakithi sikwazi ukubona ukuthi sifundani inkosi lokushushiswa kodwa sikubonga kakhulu ukuthi khona amakhambi ukholo umkhuleko nokusebenza masiphela amandla we need to apply those three elements and that those things will revive us again so leke Jesu nami ngicela ukuphakanyiswa nguwe la ngishona khona phansi hlupheke kwami njengoPaul buthakathakeni bami ngicela ukuba ngibe namandla ngoKristu yakhuleka manje naphakade amen.